social media security thiamna san zol pole sulna sang vezela cybercrime kan hanti hian information technology be chan le kein manga sulna crime ania mizoram ngei po hi he sulna hian min chia ve tale a chu wangin tun lai thiamna manga social media kan man dana te kamphim khura tul zol tale ni social media thu post don le comment don reng rengin katana thalo thei ani em dan bo chen na ni em ti in inzot la o iti chuan post comment lo ngama tha computer kan ti hian a kai noi electronic angpo a huam ti kan han ta langa le phalna nei lawa mi computer khoi shem nei na huam thai ITIX section 43 a inject chu heng te hi an ni a anei tu phalna lawa computer khoi b anei tu phalna tel lawa da talak le dalu c virus le computer ti che thai theder le pek chon d computer le achunga data ti che le teaching pen e database network le system lo khoi danglam f phalna nei computer mang tur lo dan le man ti lo phallo g midang ming computer le akai noi dik lo taka man sual h computer a thil poi mo ruk chuale ti chia thu ruk le chutiang atana midang roya ti shemna dan ITIX section 66 shemna number a kum thum thleng lung in dan b cheng noi thum thleng choi c a and b manga shemkop fake account bithen khat chuan kan mi ngei san jong le kan mi huat jong te mo mi dang thalak le information omsa mangin Facebook etc fake account an lo siam ve me thina hei hi thil thalo tak ani in danina phalo ani manhiming ni lawa social media account dem siam hi dan kal ania dan kal ani dan account dem siam ani chuan midang lemchan impersonation emo mi ni na ruk sak identity thief emo ani thai mi ni na manga diklo taka mi bumte mi ni na manga thu digle diksi lo diklo lo thon darte mi username le password te manga anma ni ang taka thu lo thon te thu dik lo vor darte mi bank SC le ATM pin manga paisa lo lak ang chi te hi identity thief hian a huamani shemna dan ITX section 66C shemna a kum thum thleng lung in dan b cheng noi khat thleng choi dan kal ani thei dan social media tram and policy phallo ani fake account manga mi bum emo diklo taka mi tu emo ni na ti ming liaw emo ti za omlo zonga man ani in shemna dan IPC section 465 in bum na IPC section 469 mi ming moina thana ti che thai tura alem manga thilti shemna kumni lungin tan dan kal ani dan fake account manga mi vo emo midang real routine nana manna ani in shemna dan ITX section 66A shemna a kum thum lungin tan b poisa choi CNB computer manga mi bum mi du po computer le electronic kai noi man ruwa manga mi bum tu chu lung in tan tir emo poisa choi tira shem theni shemna dan ITX section 66D shemna a kum thum lung in tan b cheng noi khat thleng choi thu thalak le video bol lo le zamo rongkai nangkal ani dan harsana then thei tu emo zamo rongkai thalak emo thalak mu nom lo ang chi post ania midang te tana thil en nuam lo le mi ti fiom thei pholan hi shem theni shemna dan ITI section 66A 67 and 66A shemna a kum thum lung in tan b cheng noi nga thleng choi CNB anga shem thenia dan kal ani dan zamorong kai photo video no pangman solna ang chia omani chuan shem thiani shemna dan ITIX section 67B shemna number a kum nga thleng lung in tan number b cheng noi som thleng choi tir number CNB anga shem thei anni dan kal ani dan social networking site katlanga zamorong kai thalak emo thalak mu nom lo anron tek se chuan ilo mu nge ta na tek tu chikha adu tina nia itan mu nom lo le imol phone thlen thei ba ka imi mal nun ata na shom theya ani chuan
attack tu che kha dan anga shrem thei ani shremna dan ITX section 66A 67 le 67A te anni hengte hi ilo vonga in lo da thanga chuan min lo ngai thlak saka wangin kan lo me